Ey, evo me na terenu. Ali vidim, mora biti. Jesi? Ej, jebi ga. Dobro. A? A malo, da.
pokajnicima. Ovi ljudi su došli zbog vas, ovu brojku i ove ljude ste vi zaslužili svojom igrom, a izdajnike neću uopće spominjati. Idemo u četvrtak u Francusku i želimo sve i jednog od vas da ostavite srce na terenu, da poginete na terenu kao i do sad kako ste igrali. I samo tako nastavite. Hvala svima što ste se okupili u ovakvome broju. Hvala na vašoj podršci, znači od prvoga dana ove sezone, prošlih sezona, pokazalo se da se u vas stvarno nikad i ne treba sumnjati, niti se može sumnjati. Ono što mogu reći u ime sebe i svoje ekipe je to da u Francusku idemo uzdignute glave, idemo se junački boriti, da vama navijačima omogućimo što veće zadovoljstvo, da se donekle isperemo ovaj gorak okus, da odradimo ove 3 utakmice u što boljem redu. I još jednom hvala vam na vašoj podršci, kako danas, tako i kroz cijelu sezonu.
Ajde, daj, reci mi malo kakvi su dojmovi. Dojmovi o lošim stvarima uopće nećemo pričati, samo o dobrim stvarima. A mi nemamo dobre stvari, imamo odlične. Rijeku u srcu, Rijeku sa dobrim kapitenom, Rijeku sa svim trenerima koji hoće raditi u Rijeci. Krepat, ma ne molat. Tako je, Brko! Dobro.